Hello guys, Impact TV da sandok chariba Mami Mapao mi ing tabiriba khwai pungna mapunga sigi yankaya mangarang shiba episode asida taram nok chari amadi mamang episode kidamakta miyamna pibirakiba feedback amadi suggestion sigi damakta su haninga lektana thagat pafung dok chari ngasigi episode asida kari karama pau sing puzel alibige haibadu thamjege ahan oina thamjariba asi kaw faba film gi premiere show utkibagi mapauni Mami Music app launch tokibagi mapauna ani shibo mapao oina thamjari saknareba filmmaker Shyam Sarmana Padmasri Award handokibagi mapauna ahum suba laichil oina thamjari Mari shibo oina thamjari ba asina irai haina mingthoma film gi yaifathoni pangthokibagi mapauni Mayam gi oja tolhan amadi Manipuri jagoi gi artist oinam dhoni da Sangeet Natak Academy Award fanglakibagi mapauna manga suba da thamjari Amadi Mami Thawan gi t-shirt launch tokibagi mapauna taruk shuba amadi aroiba oina thamjari So folks ahan boina thamjari ba kaw faba film gi premiere so utkibagi mapao asi meeting tamilasi Bemic Films production gi banner makada ahan bo oina moirang tem inaw gi wari loina iso manina VFX screenplay lyrics editor madi director gi thogai lobura pankat pa kaw pha ba haina mingthon ba Manipur feature film tha sigyo gi batang ahumda MSFDS ki changkholab auditorium da huna bi matung ina premiere show utuna miyam da khudol tamkre film asida surmani risi amadi rhythm thiam anina music Banerji amadi nauton nambol anina makeup galipan costume amadi kiran koyamna camera gi thodang sing launari bembem na puthokliba film asida Soma Bala Gokul na chingba maming lerba mamiroi singa loinana naupa su introduce tawduna maruiba saktam sing langnari sida buriba manungi message yamna meaningful oi habdi family relation gi matangda machun mapa nuksinaba adi matai maga manau pa maga nuksinaba habdi adugi laiba caring adegi yam khre habdi ngau khoigi teenage matam sida angang amana ngauksina ba horpa matam da ma se kamaina sena bigani kamaina lakshalaga ma se aphaba achumba lambim da pubirakani habse film sida dum loina uba phangani mabu aphaba mima oina ba honarakpa da matai maga mayam aduna ga wazarakpa adugumba yengaga hena khangmina baduni mayamga Bimic Films ki ahan production oigadorba kaw phaba hariba film asida akoina akoigi mayamna hojuji pambiri ba akoigi stars mayam yaure se Gokul adagi Soma Bala adagi nauna film da hero gi role da kuma iba akoi naupa ko adagi Ratan Lai adagi Madhubala adagi Sangita na chingba akoigi supporting actor mayam na yomaga akoigi hojuji kaw phaiba hariba film asi kamaina karamba kaw khoi phadi jai matamda akoigi thaina akoina kenogi khamba thoibing matamgi kaw do natabi ni ko akoina ji tawjeriba kaw sidi akoigi hoji society lairiba akoigi khitang akoigi tungda aphaba yumbiren oiraktaba yade na lairiba akoigi hoji inkha laiba naha singa se makoi ji kamaina aphaba yumbiren oigadage makoi matik chaba mi ma ohingadage na sinba dum plot sagat pa dum laba film ni akoi kaw phaba haichi Bimic film gi ahama production oiba kaw phaba masida ina main role oina pujabjida engonda yamna experience artist senior artist singa pabjida experience aduki mati engonda phale hawe Dagokul Soma Bala aduga Daratan moina engonda yamna guide pipi ko film sida lab tagi akoina thingnajagi bida shooting process tai horakanda adagi dubbing gi kaiga adu mayam jing judi music ki kai amta yaroga yengi banate adu ngasi di prop adugi potu ugodoni na akoina feel tawgiba akoina keno tawgiba do kadai phoba akoigi satisfaction do fangi habase ngasi madugi kai tare chui chang on manu mit adune Gari nini kain mana tu thaisina kain mana na biga bor chalisina sumsam hoi oda tor moka
ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯔ ꯍꯥꯏꯁꯤꯕꯣ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯅꯠꯇꯗꯤ ꯀꯅꯥꯗꯅꯣ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯕꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯃꯔꯝꯒ ꯌꯥꯝ ꯍꯪꯉꯛꯑꯅꯨ ꯀꯥꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯣ ꯋꯥꯁꯔꯨꯝ ꯆꯪꯒꯤ ꯑꯣ ꯅꯨꯄꯥꯗꯣ ꯅꯪꯒ ꯀꯩ ꯊꯣꯛꯅꯩꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯕꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯥꯔꯁꯃꯅꯤꯒꯤ ꯐꯤल्म सोइदना माय पाकनी हाइना लौजै मम्मी मपाउनसु विश पिजरी हौजिक अमुक मम्मी ताइबंगी एनिवर्सरी गा मरी लेनना मम्मी म्यूजिक ऐप लॉन्च तौखिबगी मपाउ असी अमुक मिइंग तामिनस Mami Taibang Media and Entertainment Private Limited की online streaming Android application Mami Music khas yang kiptang tareta launch tokray Mami Taibang की mga suba anniversary के मरी लेना ना launch तौखिबा Mami Music हारेबा app असना मालेंगी मफम मा हेक्टर दगी मगुल लेबा खोनथोक्ता मणिपुरी इसै सिंग ताबा फंगलगनी अमदि free app असना offline अमदि online अनिमक्ता इसै सिंग ताबा याहली ngasi Mami Taibang gi mangarak suba anniversary numit asida Mami Taibang na kharadang orgasu Manipur gi art and culture ru chawkhatna bagi tamakta samjabo app ama ngasi launch tawkhre hairiba app asi Mami Music kawi hairiba app asi khoina Play Store ra thu matam da hapsara agani mayamna changbi duna app asi install tawbiyo amadi Manipur gi art and culture amadi singer jing gi tamakta samjabani adu mayamna support tawbiyo nungsibiyo इसाइद मरु ओइना मणिपुरी इसाइद ngawjaba fansing gidamakta yamna nungaiba mapauni thagachari mami taibang mathanga lokhatchari ba mapau asina iramdam asigi saknairaba filmmaker Siam Sharmana Padma Shri Award handokhibagi mapauni min engtaminasi Citizenship Amendment Bill bu nampuda chatnahan rab India lengang na honai haibagi mayokta yaning da phongdok laduna iram da masige sakna rab filmmaker Aribam Siam Sharmana India lengang na pirakiba lemzaningai werba Padma Shri Award handok lehena lauthokre Citizen Amendment Bill 2016 Lok Sabha da pass sabha bill asi aina oppose tawgi oppose tawgoina aina 2006 da Government of India na inda Padma Shri pibithibasi masigi award Padma Shri asi ai handokjari Asig yauge batang ahumda thangwai ban larum pura lekai da lebe filmmaker asige sangai da sahi maripu humdoi suraba filmmaker asira wafam asit lauthok laduna Manipur na thengnara ko chaitheng mayam da handa ke CA bill asina khwai da hena sathi ba ma oiri railway yausilak ka loina na CABC chatnarak pa tarabade Manipur asi lup khragani haina nungnang ba phongdoki Second World War koi adi mitungda India independent oirpagi 1947 adagi 49 asina chingba mathang ulapda nungai taba moment kayam yaw khabasi haneki asina khwai ki chaw ko ti theng ni hanu khali karigino haibda future later bagi akoina hinbagi art si layte akoini culture haibasi अखोई मीली तरकांदा अखोई से डायलॉग तो खरकांदा अखोई कल्चर हाइबन है ओय अखोई आइडेंटिटी मांग खनी अदुना मदुगी यामना नुआइतबा सप्तम मदो इंडिया गवर्नमेंट ना अखोई डेमोक्रेटिक कंट्री ओरिबा असिम कंट्री सिना अखोई नॉर्थ ईस्ट की स्मॉल स्टेट सिंग सिटी हाइजेबा असि ताबिरक्तबा Ningsing bayai Siam Sharmana film gilamda kathok charakpa amadi hotna jarakpa kayabu sakhang bu oina haukiba kumza lising ani sumna tarukta mana asi India lengana khusin rakibani Nagaland Meghalaya
Mizoram ga chidi masagi protection like her schedule tribe ki khangde lam gi khangde agi inline permit loina ayamba Meghalaya dam di like ma inline permit ki adu yamna kanna ngak khaba state chi sida kari gi no thong ise Arunachal Pradesh chu makhoina di masi oppose to mi akhoi di kari ma di ni protection ama baw like ba khoina masi do oppose to ngam de si am ngai de president honorable president soidana pass to mani haina haibashi masi hana lauthok piwasi masi soidana muti ora kani haina thajaba ma pungda phawi adu mayam chandra amatta ne lep patar badi picture basu akhoi na soidana muti masi ngangani hana khali Makha taba mapawsing laukhatringai mamangsida yamna tianba break ama lawzage thuna yangna hanjarake min ingtadun laibiyu adongki Mami Mapao. Welcome back. Adom niyang biriba asi Impact TV da sandok chariba entertainment news sing paudam jariba Mami Mapao ni break ki matung asida haujik amok iray haina mingthom na film gi yaifa thawni gi Mapao asi amok min ingtamin asi. Gurumayum Daso Film Production ki banner makada putokadaba ahum suba Manipuri feature film Iraygi Yaifa Thawni Thauram tha sigi hoki batang tareta AMZ Avenue de leba Nirmala Hotel de pangthokre Nirmala Chanu na lamjing lamtak tuna S Herojit amade Zone Benson ni na putokadaba film asida Gokul Bala Sagar amade Bela no chingba kyana mapungai ba saktam langadauri Yaifa Thawni Mami Khongo gi thoramatuda Art and Culture Director A Sivdas Sharma Film Forum Manipur ki Chairman S Mangoljao SP Shanglakpam Group ki Chairperson amadi Managing Director S Prishojit Sharma yauna Manipur Film gi saknai ra bamiyoy kyasu saru yaki Iray film mai pakna puthokpo oibiu with Pizari karam iray no haibadudi mayam ngai minabatare Haujik mathang lokha chariba Manipur gi saknai ra artist Anina Sangit Natak Academy Award fanglakhi bagi Mapao asi min ingtamin asi. Oinam Dhoni amadi Saugarpam Hemantada Matangsina Manipuri Jagoi amadi Sumang Lila gi lamda Sangit Natak Academy Award 2017 lanthokre Jagoi isai theater traditional folk amadi tribal music na chingma tongan belam singdagi pun artist nifunitoi khangatpada Manipuri artist ani asi yaurakibani Citation memento amadi seloina lupa lakama loina riba award asi fangliba miyoi singi marakta Lalit J Rao Umakant Ramakant Gundecha amadi MS Silana chingba laibag asigi maming lerab artist kayasu yauri Lemjaningai ni chokthok chaningai ni Manipur imagi achangba artist chang tabalaitri Now viewers, ngasigi arodong pao na thamjariba Mami Tawan app sigi t-shirt launch to hibagi Mapao asi min ingtamin asi. Hello guys, my name is Tenzing. Urep Sports na since June February 10 dagi horgana March 13 phauba khoi Inspire Cup hariba under 17 football championship asi football competition asi khoi ngasi Mami Thawan hariba film fraternity sing na ayamba yauriba foundation asina miyam gi phamda promotional function ama pangthok chari hojik promotional ki function asida khoi Mami Mapao na miyam da
promotional function asigi amasung t-shirt launch asigi highlight macham tang mayam from the thamjagi. So are you ready? Let's get started. Urep Sports na sinduna February 10 dagi March 3 fawba chathagadoriba under 17 state level football tournament ta Mami Thawan na partner oigadori. Tournament asibu promote tawna pandamda tha sig okhiba tang tare to sing meirung dalaiba Nexa showroom da thawrama ma pangthokre. Harib thawrama duda Mami Thawan team gi t-shirt su launch tawki amade Soma Bala amade Max na yauna Mami Thawan gi chairman Romi Maitai ga loinana marilena bumyoy kyan saru yaki panbayai harib tournament ase hawdokpaga marilena Mami Thawan amade Urep Sports ki organizers singa gi oiba exhibition match amasu sanagadori. Inspire Cup Under 17 football competition asigi maramda amasung Mami Thawan sigi maramda asigi pandam sigi maramda khoigi Mami Thawan gi president khoigi yamba Daromi dagi khara hena markup tana khar khangmin ase Daromi andaki ken Inspire Cup sigi mtang je khoigi Urep Sports na siliba asi team kya amuk yauri no aduga siliba sigi pandam gi matang daga khaya biram. Okay. Kano si Urep Sports na ahan ba mokhoigi initiative ne Inspire Cup haibase ko. Ado akoi di football professional di nachade Mami Thawan Foundation se tasengna Manipur gi sakhat thorangi thabak khara dong erbasu ko adi nuksi sana ba porokpa sugumba initiative mayam lokhachage amasung lokholiba foundation amane tasengna hogoliba na hasing youth singi under 17 gi football tournament ama Urep Sports na silako se sugimatik nuai aduga Urep Sports na su Mami Thawan Foundation da maina partner official partner of you adi promotion to you na haibir ko se sukimatik nuai ado aikoina su football professional natraga su film da changes songjari ba aikoina hojiki tungi damakta haitare tungi Manipur gi mai porokado ba ko nations gi mai porokada ba players singbu support tok zabaduni Mami Thawan na hojiki official partner oizabagi maram se Urep Sports ta February 10 dagi na March 13 pau taw godriba khoi gi competition ase da hoji phaugi di oina ke haitare team se kyamuk yauna khoi under 17 angang sing je team kyamuk ti yaujaraga. Okay, under 17 aina sum adugi technical data sing judi ayam kana di kono tawjadre aina my organize tawjaba kono nachadabne na ko ado hojiki Urep Sports ki CEO na takpi matungina more than 20 teams hena sumaina participate tawgani ana sumaina takpi aduga ajek figure aduga club maming ke ka du dai chapsana budi khangjadre Wangjingi Sports Complex aduda tawgada ba hojiki February 10 dagi March ki 3rd pop adu Daromi na miyam da yengbiriba miyam da kitang yengba lakpiu haibagi ko apilam tang macha am tang oina miyam da kitang tambira makhoi Mami Pau gi viewers sing. All right, yamna level phabani tanja si lawjaraga Urep Sports na pangthokadoriba under 17 gi tournament aduga loina na akoi gi Mami Thawan Foundation na official partner oiba February 10 dagi hogodoba tournament asi mayam soidina yeng balakpiu aduga football bu support tawbiu Manipur gi young body sports star mayam semada akoi punna support tawmina si habsi haijari mayam soidina maroina akoi gi Mami Thawan Foundation gi members sing aduga akoi gi akoi bu matam chupada haitare akoi gi kai soige dege advice tawbiriba aduga member akoi gi actor members sing soidina match si yeng musuloisakani akoi aduga loina date 17 dadi aikoiga special oiba exhibition match samsu sanagani aikoigi team ga Mami Thawan Foundation ga ngasigi promotional function sigi oina mayam gi special guest and one of the most shining actress of Manipur Balahizam Mami Mapao da tara moksari amuka hanna. Thank you. You're looking really gorgeous tonight. Thank you. Impact TV gi Mami Mapao. Yausanga changselak pane ko sports ki matang da bala di sports ta kyam thawa yauje du bala gi favorite football star do Sports se
ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯂꯩꯖꯗꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯈꯔ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯛꯄ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯩꯝꯇ ꯈꯪꯉꯝꯗꯕꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯉꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯃꯦꯠꯆꯀ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯀꯞꯀ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗꯒꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯑꯦꯛꯁꯥꯏꯇꯦड ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯣꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯔꯨꯠꯁ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯏꯒꯔꯅꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡꯂꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯕꯤꯂꯤꯐ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯝꯖꯩ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯃꯤ ꯊꯋꯥꯟꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯎꯔꯦꯞ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯅ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤቭ ꯂꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯦꯄꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯦꯜꯞ ꯃꯇꯦꯡ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯕꯂꯥꯗꯒꯤ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯧꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯀꯞꯇꯒꯤ ꯀꯩꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯕꯂꯥꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯪꯖꯕ ꯅꯣꯂꯦꯖꯇ ꯐꯦꯚꯣꯔꯥꯏꯠ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯑꯩ ꯐꯦꯚꯣꯔꯥꯏꯠꯁꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯃꯦꯠꯆꯁꯦ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯅ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯤ ꯐꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯆꯍꯤ 3-4ꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯚꯣꯔꯥꯏꯠꯁꯦ ꯃꯦꯁꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯛꯁꯨ ꯐꯖꯕ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯨ ꯍꯩꯕ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯔꯣꯅꯥꯜꯗꯣꯁꯨ ꯅꯦꯃꯥꯔꯁꯨ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯃꯦꯁꯤ ꯔꯣꯅꯥꯜꯗꯣ ꯅꯦꯃꯥꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯕ ꯐꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯝꯇ ꯈꯠꯅꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛ ꯄꯥꯝꯃꯦꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯃꯃꯤꯡ ꯈꯪꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯃꯃꯤꯡ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯤꯟꯐꯥ ꯇꯧꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯁꯛꯇꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯒ ꯊꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯈꯪꯖꯜꯂꯨꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄꯈꯩꯁꯤꯅꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕꯩ ꯈꯪꯉꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯌꯥꯎꯁꯪꯁꯤꯗꯤ ꯕꯂꯥꯁꯦ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯥꯏꯇꯦड ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯚꯦꯟꯠꯁ ꯌꯥꯝ ꯎꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯎꯖꯩ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯌꯥꯎꯁꯪꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯂꯩꯕꯤꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 10ꯒ 12ꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯃꯌꯥꯗ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ 11-12 ꯊꯥꯒꯗꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯍꯤꯡꯒꯣꯜꯅꯨꯡꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎꯅꯨꯄꯤ ꯊꯥꯒꯗꯕ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅꯅꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯌꯥꯎꯁꯪꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯁꯤꯃ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯗꯨꯃꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯐꯦꯇꯔꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯇꯤꯝ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯃ ꯐꯪꯖ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯕꯂꯥꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯁ ꯈꯔꯁꯦ ꯑꯗ ꯀꯅꯥꯒ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯅꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯜꯝ ꯐꯦꯇꯔꯅꯤꯇꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐꯤꯜꯝꯗ ꯈꯣꯡꯗꯥꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯃꯤ ꯊꯋꯥꯟꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯇꯤꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯃ ꯐꯪ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯁ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯜꯝ ꯐꯦꯇꯔꯅꯤꯇꯤꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯍꯩꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯝꯗ ꯌꯥꯎꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯗꯣ ꯑꯃꯤꯛꯀꯤꯗꯒꯤ ꯗꯥꯁꯇꯥꯟꯗ ꯑꯦꯛꯇꯔ FCꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯎ ꯈꯔ ꯐꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯔꯥꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯥ ꯖꯤꯝ ꯁꯥꯟꯅꯕꯅꯦ ꯃꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯥꯔꯦꯗꯤ ꯃꯦꯅꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯗꯥꯔꯣꯁꯟ ꯀꯣ ꯈꯥꯕꯗꯤ ꯈꯔ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯥ खरा जिम खरा हेन सानाहनिंगे ब्रांड एम्बेसडर ओइबो मयामनसु हेनजु पामनदम वाले मक्सिनाना ब्रांड एम्बेसडर ओइसिनबजिदा इंस्पायर कप सिगी मतांगजिदा फुटबॉल क्यामुक पामगे मक्सिनाना को कमाय तर ओर ऐसे ब्रांड एम्बेसडर ना तेजे फेस ऑफ द इवेंट ने ओइसे द इवेंट यस लाकदोरिबा फेब्रुवारी 10 दगी हौगदोरिबा ओरियप स्पोर्ट ना ऑर्गेनाइज तौबा इंस्पायर कप असि मयामजु सुसोय सोयदने येंगबा लापियो अदुगा आई सामक्सु ममी थवांगी मेंबर अमा ओइना सपोर्ट तौ जगनी अदुगा मयामसु सोयदना सपोर्ट तौ बियु. So another wow moment for us. We have another special guest, the most gorgeous Soma Laishram. Hi. Ado jiki koina hana pau tazagiba amna koigi Manipur gi film actress singje asijiga koigi team ama semaga mapan gi team amga football match ama sanagi na targi sigi information je mi ayamba kya leram do mande Soma na habitang mi amda highlight bibiu. अदुगिसे राउंड अबाउट 3 years बैक की वारी ने बको अदुगा मणिपुरी की एक्ट्रेस सिंगसिगा फीमेल एक्टर सिंगसिगा टिबेटियन की ग्रुप कने अदुगा अखोजे ट्रेनिंग सेशन के काम याम तवे अदु आइगिना मतम दुदा आइसे कहतारे चिकन पॉक्स नाबगी याम कने ट्रेनिंग सेशन दि याव नंग होखिदेबा अदु अखोय अदुदा लीड ओइना तौगिबसे चेतन थोय अदेगी खरा चेतन थोय सुमाय मसागी ओइना फुटबॉल से खरा सानारे हाय सो मागी अदेगा अखोगी मणिपुर गी अखोय फुटबॉल प्लेयर नुपी सिंग लेदना कोय चे कल्याणी होय अरे चे पूर्णिमा काना खरा ले मोने ट्रेन तौहलगा सानागी बने अखोय फिल्म फोरम गी मखादा अदुदैदुदा केनो तवे
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯨꯠꯕꯣꯂꯔ ꯈꯔꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝꯗꯨꯗ ꯑꯃꯅꯤꯕꯨꯗꯤ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯁꯥꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯗ꯭ꯔꯣ ꯆꯠꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯠꯆꯇꯣ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯉꯛꯇꯤꯉꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯤꯕꯦꯇꯤꯌꯟꯒꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯂꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯂꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯆꯣꯡꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔꯒ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗꯨꯗ ꯀꯃꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯒ ꯆꯠꯂꯛꯄꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯑꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯁꯥꯒ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄꯗꯣ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯁ ꯀꯩꯅꯣꯕꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯆꯦꯁꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯉꯩꯒꯤꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯁꯣ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯛ ꯋꯤ ꯍꯣꯞ ꯑꯣꯟ ꯇꯨ ꯄ꯭ꯂേ ꯑꯒꯦꯟ Sure, we look forward to see again. ꯑꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯎꯕꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯗꯤ ꯋꯥꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯦꯠꯆꯇꯨꯗꯀꯣ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯁꯨ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨꯕ ꯃꯦꯠꯆꯇꯨꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯠꯆꯇꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯈꯔ ꯁꯥꯟꯅꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯖꯁ ꯒꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁט 45 days ꯌꯨꯝꯗ ꯔꯦꯁ ꯇꯧ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯈꯔ ꯁꯣꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯆꯤꯀꯟ ꯄꯣꯛꯁꯦ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯦꯠꯆꯁꯦ ꯁꯥꯟꯅꯔꯕ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯀꯣꯂꯤꯛꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯁꯥꯟꯅꯅꯤꯡꯉꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯇꯤꯝ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯦꯅꯔꯖꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯦꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗ ꯇꯦꯛꯇꯤꯛꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯤꯛꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩ ꯃꯤꯠ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯣꯏ ꯎꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯣ ꯁꯣ ꯑꯩꯅ ꯆꯪ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯣꯆꯅ ꯁꯤ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯂꯣꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯇꯥꯕꯗꯩ ꯑꯩꯁꯦ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯅꯪ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯩꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯥꯎꯠ ꯑꯥꯎꯠ ꯁꯨꯝ ꯄꯤ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯊꯣꯛꯑ ꯑꯩ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯝꯇꯪ ꯌꯦꯡꯉꯒꯦꯅ ꯑꯗ ꯆꯪꯉꯦ ꯐꯤꯜꯁꯤꯗ ꯈꯨꯠꯆꯥꯎ ꯑꯃ ꯐꯤꯜꯗꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯋꯥꯔꯨꯕꯒꯤꯀꯣ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ 1.5 months ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯅꯣ ꯁꯨꯠ ꯅꯣ ꯅꯊꯤꯡ ꯑꯗ ꯆꯦꯟꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯧꯔꯒ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯗꯧ ꯆꯦꯜꯂꯦ ꯐꯤꯜ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯌꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯁꯣꯔꯁꯦ ꯇꯠꯄ ꯍꯧꯔꯦ ꯁꯣꯔꯁꯦ ꯇꯠꯄ ꯍꯧꯔꯒ ꯂꯥꯁꯇ ꯕꯣꯜꯁꯦ ꯑꯩ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯆꯦꯟꯊꯣꯛꯑꯦ ꯁꯣꯝ ꯆꯦꯟꯁꯜꯂꯣ ꯕꯂꯥꯒꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯩꯅꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯂꯤꯟ ꯁꯣꯀꯔꯗꯒ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯁꯥꯟꯅꯅꯦ ꯃꯥ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯂꯥꯁꯇꯅ ꯑꯩ ꯃꯥꯡꯁꯤꯗ ꯕꯣꯜꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯀꯥꯎꯔꯒꯦꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯁꯇ ꯕꯣꯜꯁꯦ ꯑꯩ ꯀ꯭ꯔꯥꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯤꯠꯂ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯂꯧꯁꯜꯂꯛꯄ ꯍꯧꯔꯦ ꯕꯣꯜꯗꯣ ꯀ꯭ꯔꯥꯡꯗ ꯂꯤꯠꯂꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ that was lifetime experience ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯅꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯥꯕ ꯀꯥꯗꯕꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯥꯟꯅꯃꯤꯟꯅꯕ ꯇꯤꯝ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯗꯤꯌꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅꯒ ꯆꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯁꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯐꯨꯠꯕꯣꯂꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯒ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯦꯟꯅꯒ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯤꯌꯔ ꯇꯧ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯁꯤꯒ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯐꯨꯠꯕꯣꯂꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯂꯥꯏꯛ ꯏꯠꯁ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯑ ꯁꯜꯌꯨꯠ ꯇꯨ ꯗꯦꯝ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯑꯣꯚꯔꯀꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯏꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯑꯇꯩꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯇꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯞ growing ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯈꯠꯂꯦ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦꯌꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯈꯔ ꯏꯟꯚꯣꯜቭ ꯇꯧꯕ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯐꯦꯇꯔꯅꯤꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯜꯝ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯏꯟꯚꯣꯜቭ ꯇꯧꯕ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯟꯚꯣꯜቭ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯅ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯁꯄꯥꯌꯔ ꯀꯞꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯑꯟꯗꯔ 17ꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯊꯋꯥꯟ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯒ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯎꯔꯩ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯀ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯔꯒ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯁꯦ ꯏꯠꯁ ꯑ ꯚꯦꯔꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ good initiative to all the youths coming up ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯗ ꯑꯐꯕ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚꯁ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯨꯠꯕꯣꯂꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯨꯠꯕꯣꯂꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯊꯋꯥꯟ ꯐꯤꯜꯝꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅꯒ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯒ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯣꯏꯗ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔ ꯀꯃꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯨꯠꯕꯣꯂꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯥꯟꯅꯍꯟꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯃꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ opportunities ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ contribution ꯑꯃꯁꯨꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯁꯣ upcoming ꯁꯤꯗꯩꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯃꯃꯤ ꯊꯋꯥꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯂꯔꯁꯤꯡꯗꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯐꯅꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠꯇꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯦ ꯕꯤ ꯏꯟ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯑꯣꯔ ꯃꯦꯅꯤ ꯑꯇꯩ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯈꯜꯂꯦ ꯁꯣ ꯐꯥꯔ ꯃꯃꯤ ꯊꯋꯥꯟ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯍꯦꯁ ꯗꯟ ꯁꯣ ꯃꯦꯅꯤ ꯒꯨꯗ ꯊꯤꯡꯁ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ 10 February ꯍꯧꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯟꯁꯄꯥꯌꯔ ꯀꯞꯁꯦ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯅꯦ ꯁꯣ ꯑꯥꯏ ꯋꯥꯟꯠ everyone to support this inspire cup and mayam yengbasu lakpiraga mayam share tawbiraga lamdamsigi hawgatlagba footballersingsibu sigi foundation sidagi hawraga next by next makoibu national level international level da pukhatnaba hotnabada mayam punna mateng pangminasi haina mayam dagisu blessings nizage. Wow, that was a beautiful message. Aduga one more information add tawningba amna akhoi mami thawan hariba foundation ase akhoi non profitable foundation aduguma amani aduna akhoi film fraternity singna saru ayamba yauraga tawjabani mayam suk soi den lakpayo and Soma will be there. So of course. Yengbalak chagani.
Aduna everyone Kadongpopi ground da Wangjing da sungsoi soi dana mayam lapiu. That was Mami Mapao with cameraman Somorjit, and this is our beautiful and Tenzing. Thank you so much for watching Mami Mapao. Mami Thawan iramdam asigidamakta lawbiriba thaudang thagatningaini mai pakna changsinbiu. And folks, ngasigi oinadi matang asida kaina na bigitan jadu yaurakle. Adumakpo YouTube da ikugi channel asibu subscribe to biduna, like nambiba, feedback amana suggestions in comment to bibadi soidana kaubiganu. Have a great time. See you at the next episode. Bye.